Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing Kajing puli nagi kam jengki apostol kalnong makat pra kadukhat bakandai do bakat pra. Ha kawai kamiet u Paulus layo kajing yo ipau. Ha kabau trai laong ha u WhatsApp ting Henry tu ya kren padwat sengap no namar nga don ringkat bat pi. Enom don bala ban pensniu e pi namar bun hakane kanong ba kilong kibriu jonga. Kumta u Paulus ulasa sisnam siteng hangta ban hikai hagipai ba ika ketien ublay. Deha kapor ba ugalyo ulong leng skor jongka akhaya bekiju kilaya su buit lang. Kila kemyo Paulus bat kilaya lami u syaying bisar. Uneu briu kila ong u persyang ban penkongo ipai ba ban mani ya ublay persya kaan. U Paulus lamut ban keren haba ugalyo laong hakiju. Lada kane kalong kakam sneu ne kakam dakai ayure balale kanlong kaba syong nia yanga ban syak skor ya pi kiju. Henry namar kalong kajing saik nia syapang ki ketien bat ki kerteng bat kaan jong pi hi. Dia pej hi ma pi ngan om bisyar ya kum kini ki bat ula penmi no ya ki na ying bisyar. Hangta kila kembor ya Ostenes kurang ba kas nekong bat kila syo ya u hakmat ying bisyar. Ugalyo senyaw ya kata. U Paulus ulasa sakato kanipor hakorin. Nang ta ulay kublay ki para banget bat ulalit dakaling sa Syria rengkat bat ka Priscilla bat ka Aquila. Hakren kre ulaki lendom yalaga kli ban pendep kajing kular niam. Kaktien jong utrai. Kajing puli naga gospel kat kum uyo anes kalenong kabakat riu kadukot baar pau adu baar pulai. Shisha nga ong hapi pien salanyar bat pien sayam Henry kapertei kan sakamen pien sasusi Henry kajing susi jong pi kan sakala kajing kemen. Haba kibriu kasu kun kasyutom namarba kapor jongka kalapoi Henry Maria kai ikun long kakalet ya kajing syutom jongka kakamen balakai kun long ha kapertei. Ya pi kalong kumju menta pi sungusi Henry ngan sio ibiang ya pi bat kidonod jong pi kin sadap da kajing kemen. Da kata kajing kemen kaba enom don bala ban keni no na pi. Enda poi kata kasengi pin kali syapang jonga. Shisha nga ong hapi kupa unsa aya pi kat kaba pipan na u haka kerteng jonga. Ke gospel jong utrai.